Nina. Ya oğlum nasıl almazsın ya? Yüksel. Düzelt onu, düzelt. Videoyu al. Burcu bu. Var. Bravo, güzel. Çok severim ha. Zadnji koš je še best. Ne, zadnji koš je koš. Da, ne mislim. Evo, pozdravljeni iz Istanbula. Sije nam sonce, na prohi je bil še vedno sneg. Kot vidite, sem zelo blatna. Že v prvem krogu sem imela malo težav, sem izgubila kontakt z vodilno skupino, ker po padcu. Kasneje sem dobro prišla v ospredje, vendar sem imela malce težav z bremzami, tako da sem izgubila spet stik s podiumom, ampak vseeno sem zadovoljna. Mi bomo skupaj rešili težavo, tako da bom dobro pripravljena za svetovne pokale, ki sledijo. Bilo je super, vreme je super, sve je super, staza je super. Ima dosta snega, pa je dosta zato bilo klizav, inače je okej bilo. And also, what's your performance? What do you think about your performance? Dobro je. Zadovoljna sam trenutnom formom baš. Thank you very much. First is Asso Erlandsson from Sweden as well. Yay. Ödülleri vermek üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü adına Sayın Şeyda Dursun'u çağırmak istiyorum bu sahneye. Pardon. Şeyda Bey, çağırın.